Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke wenze nje ukulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke ibe sesibeni lokuthi-ke uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphutheli izindaba njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la ngilethele-ke udaba olushaqisa,-ke ngendlela-ke yesimanga-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke laphana-ke ezibuhlungu-ke zithi-ke sekutholakale isidumbu sesangoma esiminze kulo mfula siyothandazela abalisa ababili. Kuthiwa isangoma singene kuqala emfuleni, sathi sisakhuleka kwavele kwakhona into ebamba isangoma yasiminzisa saze sashona-ke laphana-ke. Le nto-ke idonse isangoma-ke laphana-ke sadonsa, yayidonsa-ke saminza-ke isangoma-ke asibange phuma-ke laphana kwaze kwabiza-ke abezimo-ke ey'phuthumayo-ke laphana-ke basibheka-ke isidumbu-ke baze basigcina-ke besitholile-ke laphana-ke. Lesi sigameko senzeke e-Kruger River eMpumalanga-ke laphana-ke. Le sangoma-ke besiwulapha-ke kahle kahle laphana-ke siwulapha-ke abalisa-ke ababili kusolakala ngathi-ke kulabalisa-ke bekhona-ke nomfundisi-ke la. Mina ngizocela lapha noma-comment section-ke ufusho uvo lwakho ukuthi-ke ucabangani-ke ngalokho daba-ke lolu bese wenze ulungile nje ungixhase ungaphumi ungicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uyithole-ke nezinye iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi leli kusukela-ke manje.